From advanced pressure relief to precision-engineered support, BedKing's Comfort Solutions Sleep Lab brings top-tier sleep technology within reach. Today, we're focusing on the Deluxe Collection, designed for those who want the perfect balance between luxury and intelligent design. With me in studio is Carla Everts-Meiberg from BedKing. Thank you so much for joining us again. Thank you, Elsa. Now, Carla, what does Deluxe mean within the Comfort Solutions philosophy? Deluxe means our Deluxe Collection. It's our mid-tier collection where we offer luxury, but at an accessible price point. It's designed perfectly between the Signature, which is our top of the range, ultimate luxurious experience, and our Select, which is entry level. And what materials or design features give the Deluxe Collection its unique sense of luxury? Can you maybe show us what we've got in studio today? So our Deluxe Collection is our newest launch. We've only launched it recently, and it was guided and made using data from our Comfort Solutions Lab. So we used over 20,000 customer data points to craft the collection. And we introduced modular capsule technology, as we have on the Signature collection, into our Deluxe Collection. But we just took it a step further and we standardized the heights of our comfort capsules. So now couples can sleep on their tailored comfort and support without needing to compromise on a comfort level, because we often find that couples, you have a heavier partner and a lighter partner, and they have different comfort needs and they end up compromising. Whoever is the stronger partner wins. So here they get to sleep on their own tailored comfort and support. So the mattress together looks like a normal full-size mattress. Once you have a mattress protector on top of it and a fitted sheet, you won't know the difference, but you know that you are sleeping on the right comfort and support for your needs. And then in our comfort capsule, we also have micro pockets inside. So those micro pockets are just tiny spring units, and they are used as the comfort layers. So we have different comfort coils that's designed to relieve different sleep profiles, pressure points. And the use of micro pockets also going to aid in the longevity of the product. So it's something that will last you for years to come. And then other benefits of the comfort capsule is that you can easily rotate it. So instead of having to rotate a heavy, bulky mattress every 2 weeks, you just simply lift this up and rotate it. So it's much easier. And then the main benefit is mattresses always show signs of wear and tear because we sleep on it for 8 hours every night. So when that starts to happen, instead of buying a whole new mattress, you just buy a new component, which also is such a great investment into your health for years to come. Absolutely. It's all about technology. Yes. Okay, so how does the collection support people with specific needs, like, for instance, back pain? I'm thinking about stress, muscle tension, stuff like that. So usually when you experience back pain and muscle tension, it could be due to sleeping on the wrong mattress. So if you go into our Comfort Solutions Sleep Lab, firstly, the pressure mapping technology will figure out which areas of your body needs more support, more pressure relief. And using that data, we can then match you to the right Deluxe Collection, one that has the right level of comfort to relieve your pressure points, and one that has the right level of support. So if you are experiencing muscle tension, by sleeping on a mattress with the right level of support, you should find that your muscles can relax when you sleep at night. Carla, can you please tell us a bit more about the Sleep Lab process? So when you come in, we take you to our sleep lab. The sleep lab has over 1,600 pressure sensors inside. We then ask you to sleep in your favorite sleeping position. Okay. And then we do a quick scan of your body. It picks up your pressure points. So we can see which areas of your body is experiencing, how your body interacts with the mattress, where you are exerting more pressure on the mattress, where you need more support. And then based off that, we put together your sleep profile. We get that out of the lab, and we can match you to the right Comfort Solutions Deluxe mattress that has the right comfort and support in there that's really going to allow your body to relax at night and sleep deeply and restoratively. And how long does that process take? The lab process is a quick process. It takes about 2 minutes. Okay. So you just lay on it. 2 minutes later, we can see exactly where your pressure points are. But from there, it's a longer process. We really allow you the time to lay on your Comfort Solutions mattress in store and feel, how does your body feel? It's all about, you must spend time on the mattress, and we try and walk away, give you all the time you need to really just relax and feel the mattress for yourself. And how would you describe the way the Deluxe Collection blends intellect, innovation, and comfort?
One word comes to mind, Elsa, and that is tailored. So you're sleeping on a mattress that's tailored to your specific comfort and support needs at a price point that is accessible. Well, thank you so much. It sounds so easy. So if you believe luxury is just about fine linen or decor, think again. It starts with the mattress. Visit your nearest Bed King Sleep Lab and test the Comfort Solutions Deluxe Collection. Experience better rest by design. Kyk Canteen is 'n bakkery waar Suid-Afrika se talentvolste bakkers hulle fyn gebak saam onder een dak aanbied. Elke snytjie koek vertel 'n storie en gee die bakker die erkenning wat hulle verdien. Ek gesels nou met die stigter Janri van Sail oor hoe sy hierdie unieke konsep tot lewe gebring het. Goeiemôre, good morning Janri en welkom hier by ons. Goeiemôre, baie dankie. Ek is opgewonde om hier te wees. Ek sien ons het die memo gekry, albei in mooi pink. Verstaan jy nou? Ek bedoel dit lyk pragtig. So ek is baie bly jy het dit nagekom. Maar hoe het die idee vir Kyk Canteen ontstaan en wat het jou geïnspireer om hierdie konsep te ontwikkel? Dit het eintlik uit my vorige besigheid begin wat ek gestig het omtrent so 13 jaar terug. En ek moes amper half na COVID en 'n hele paar goed wat in die besigheidswêreld gebeur het, moes ek amper al weer verlief geraak het op my eie industrie en op my eie werk en wat beter manier dan as om inspirasie te kry by medebakkers. So ek het Kyk Canteen gestig as die oorhoofse naam waar ander bakkers in die industrie onder een naam op een tafel hulle koeke ook kan verkoop. En hoe verskil Kyk Canteen van ander koekwinkels as jy dit nou vir ons moes opsom? So Kyk Canteen is actually een van die eerste collab over competition koekwinkel ter wêreld. Daar bestaan nie so iets enige plek anders nie. So dis eintlik hoe ek dit kan opstom hoe dit anders is. Dit bestaan nêrens anders nie. Hoekom dit anders is dat ons elke snykoek onder die handelsmerk verkoop van die chef, die bakker, die tuisbakker en ons celebrate hulle en dit is, soos hulle nou sal sê, dit word nie ge-white label nie. So ons verkoop elke snykoek onder die brand. Ons bemark dit so op al die social media platforms, in die winkels, ons brand dit. So dit is wat dit heeltemal anders te maak as wat jy net by 'n winkel inkom en daar is miskien van jou kaaskoek of jou wortelkoek wat die bakker self maak of die restaurant self maak of selfs inkoop. So hierso verkoop ons elke koek onder sy eie brand. Nou jy fokus op samewerking eerder as kompetisie. Hoe werk dit prakties vir die verskillende bakkers? So ja, om in 'n kreatiewe industrie was dit nie noodwendig so maklik om almal aan boord te kry met hierdie konsep nie, maar toe hulle al hierdie stunning koeke op die tafel sien, was dit maar net soos 'n wow oomblik en amper 'n gevoel van ek wil deel wees hiervan. En wat baie lekker is van Kyk Canteen is dit is 'n teikenmark vir ons almal. So dit is amper wil ek sê like-minded mense wat na Kyk Canteen kom. So hoe meer koek daar is, hoe beter. En kan jy ons vertel van 'n spesiale bakker wat vir jou besonder spesiaal is? Iemand wat dalk uitstaan? In ware collaboration over competition is dit vir my moeilik om een te kies. So dit is vir my moeilik om te sê net een spesifieke een. Maar ja, ons is regtig bevoorreg om die beste op ons tafel te hê van 'n student wat nog studeer wat vir ons maak en ons verkoop, van tannie wat beskuit maak in Somersuidwes, van koekies in Woodstock, van 'n top pastry chef. So ons het vandat ons begin het ons 'n bakker in Woodstock wat nou al omtrent 400-500 koekies 'n maand verkoop by ons. Iemand anders van Stellenbosch wat 500 snye kaaskoek verkoop by ons. So dis regtig vir my moeilik om te sê en dit is ook ever changing. So elke keer gaan soek ek 'n curate almal, so ek gaan soek die beste daar buite en verkoop dit op ons tafel. Janri, sê vir my, hoe kan 'n mens aansluit of deel raak van Kyk Canteen? So ons het eintlik net 'n maklike link op ons Instagram bio wat jy eintlik net daar klik en dit is 'n registration vir 'n residency. Jy kan net jou inligting daar invul, sê hoekom jy wil deel wees van die Kyk Canteen familie en dan sal ons outreach en verder die conversation vat.
En wat is die kliënte se ervaring by Kyk Kantien of van Kyk Kantien miskien ook? Ja, as mense inkom en inloop in ons winkels, is hulle regtig wow, dis eintlik baie keer kan hulle nie kies nie en dan hou ons tog van om hulle 'n bietjie deur die storie te vertel en elke bakker se storie en dan kind of resonate hulle met die bakker se storie en maak hulle keuse makliker. So en dan ook 'n ander ding is hulle sien sommer 'n mooi koek op die tafel en dan bestel hulle hierdie hele koek op die tafel van die tafel af of vir 'n latere stadium. So dit is definitief soos 'n dopamine hit wat hulle kry en iets soos wat mens amper sien net op Instagram of Pinterest en elke oomblik is definitief 'n Instagrammable oomblik waar hulle 'n foto neem hier en 'n foto neem hier. So dit is definitief meer as net jou tradisionele coffee shop of cafe. Nou ons het 'n paar sekondes oor, maar hoe wil jy graag die konsep sien ontwikkel? So ons wil graag Suid-Afrika se grootste koek retailer wees, raak nie soseer om klomp winkels oop te maak en soos dit nie, maar om nog meer van hierdie individuele entrepreneurs, bakkers, koekmakers, chefs, eintlik nog meer van hulle produkte te verkoop onder Kyk Kantien. Baie sterkte met daai planne en ons hou julle dop en baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het. Nou jy kan ingeskakel bly want net hierna gaan ons meer uitvind oor 'n besonderse poging om 'n nuwe Guinness Wêreldrekord op te stel en ons gaan teater toe saam met die akteur Willem van der Walt. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning, maak ook seker jy volg ons op alle sosiale media platforms om op hoogte van sake te bly, nie net van dit wat op skerm gebeur nie, maar ook agter die skerms.